Om Swastiastu. Titiang jagi nginahang angge, wasta titiang ni kadek Sri Nuratni. Titiang reng kelas dase, IPS telu. Titiang jagi mepidarte, nepasin kewentenan panglimba COVID-19, rikala melajah kelompok. Tete suksema aturan titiang mantu kedani pengenter acara, bebaos santukan galahe becik puniki, titiang katipe galah matur-atur, ring datu ide dani sareng sami, pamekas ring Dewan Guru Sanedahat Subaktinin titiang, lan para ide dani panurikse miwah pamilet pencentokan sani kusumayang titiang. Sayu wakti sekadi mangkin rumansa sami sampun uning ring kawentenan kawiripani, pamekas iriki, ring bali sani ketah kauningin atos mangkin kewentenan COVID-19 kandu ngelimba ngerabde jagate sami. Kewentenan pandemi virus corona memargiang pikobet ring makasami wewidengan nenten wantah ring kesehatan kemanten nanging ring widang ekonomi, sosial, agama, pendidikan masih sampun keni. Raris napi sani praside irage laksanayang pandemi nenten je nambakin irage mangde rumaket asah asih asuh sareng sawitra miwah keluarga. Punika mawinan irage mangdenya urati ring kesehatan irage antuk parilaksana sekadi ngewacikin tangan ngangge masker nyangge kewentenan wantes irage sareng semeton kiosan utawi nginggilang protokol kesehatan. Titiang sani mangken jagi ngaturang makudang-kudang contoh pakarian sani praside kelaksanayang. Mangde praside rumaket sarang keluarga tur semeton. Ide dari semeton sinarang sami wangyang titiang. Rikala melajah sarang-sarang, rikala ngemanggihin kemewahan ring pelajahan, sepatut nih mangde irage sarang sami saling weles asih lan tandemit teken kewikanan. Sane irage druenang, irage dados mentaken utawi ngawadarang kewikanan irage sareng ngawadarang kewikanan irage sareng lianan dados angin media sosial, chatting, video call utawi angin aplikasi Zoom miwah Google Meet. Sani mangkin nyiring sikiang pikayon mibat badin kewentenan nepasin COVID-19 puniki antuk state nyangge ajeg-ajegang sani sehat elingang ring sajeroning irage melajah kelompok sepatut yani mangde praside ngewentesin padewekane sareng semeton sami yening punika kemargiang antuk luring mangdeni semeton sami satindih ring protokol kesehatan punika sampunang meboye sampunang ajereh ring kayon mangde state ngentegang kayon ngupapire kahanan padewekan tur pelemahan sahe pawangenan sami naler ring parah yangan naler inggih wanta sapunika sani praside titiang ngaturang mantuke majeng ratu sareng sami kirang langkung tentali titiang lunas ping banget sahe atur titiang jagi sinep titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi 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 Om.